KOLOTSAINA MAINTY. Yeah. EPISTOLIER manega. Relais izy reo. Yeah. Alatsao. Ja. Tonga andray kolotsaina kenar motherfucker. Hekar motherfucker. Miaina mitata siky de za mengezar motherfucker. Hampandroso an-tago itanjony io efa latsapaka. Pinabeksa kely milay zandry indrindra nde matsaka. Tiako loatra le aintso. Matsiro ohatrany akoho de fiasiko hatramy taolany. Eko hatrany amy vanitaolana le fakafizako azy refiny amenitra kolana nasy pompapy kely alohan'ny asa. Malaza hoe meratsy ny rapy am'izao fotoana raha oharina amle tam'izao fotoana. Zany efa mboleto any atom-bovy izy mbola kiasy foana. Plaise ambonina insta fast be mandony. Tsy aritra mikely afanao ihany ve tsy alo mikatsaka ampony sa hoana arotony. Mesure enambe fony ameno compage. Aleo androso ny zandry aleo za misy nanomboka azy. Tsy mikifanahony izy nefa manaraka azy evaivy avokako. Miandro kely ny système ao apokako. HALAN'OLO famtolo tozay tsy tian-janahary. Aleo HALAN'OLO famtolo tozay tsy tian-janahary. Io ihany. Aleo HALAN'OLO famtolo tozay tsy tian-janahary. Aleo HALAN'OLO famtolo tozay tsy tian-janahary. Niasa vity fampitsarana lesy manika. Bala lesy manika. Raha vao mahita mic de moalawala lesy manika. Ndrimako tsara rindra anaty rap mavita tidy. Solitenandreo manatalenta de misy tady animba. Attitude ghetto youth hatrany amy faantera. Mirap pena de mianjaika azafa tsy manao mbala tegany. Ohatrany hoe mitapya, ohatrany hoe mandeha hoazy. Ohatrany ohatrany hoe tamvoteraka de nainy rap nega. Mialatsinda tous les causes matoane. Te hipoty anahony izy de io mihitsy venakoane. Potra tampoka anatina TV mbola tsy kobony lahy. De tonga hatrany amy live atovy amy tolo totondro mivokony lahy. Mila vazo mandona ty fa tsy any aza manaiky mesona bobaka ampamina santoko. De ampianatra lesona mampime tsy afaka mihitsy. Sa tsy anaiky adalainao amy varavara na tsisy laky lefa waile.